underdogs and people probably don't expect us to come out as hard as we are. Ka whati, ka wana, ka rito mai tonu te Tactix. It's awesome to see two southern teams at the top of the table, but it is still early in the season and we've still got a long way to go. Kei te mau tonu i ngā toa i te tūranga tuatahi i mua i te Rauna tua whā. Heoi anō, i te mutunga wiki, i taka te kāpene a Ericana Peterson, a ahakoa kaore anō kia marama i tōna wharanga, kei te noho manoa nui tonu a Paris Petera, he mema no te tīma toa. She is a huge loss for us, but I think it's an opportunity for the rest of us to step up. The likes of Amor, Moo, and myself even. I've been in the environment for a while. So I trust whatever Donna puts out there, and if I get the opportunity to go out, I'll just do my best. We don't have any Silver Ferns, so I think we come to training, we work hard, and yeah, we don't expect much of ourselves. No tēnei wiki ka tuki atu te tīma nei me te Mystics, mō te wā tuatahi tēnei tau, arā ko rātou tērā i hinga i te Tactix i te whiringa toa o te rātou. E ai ki te pauako a Donna Wilkins, kua whakatīnanahia e rātou tētahi rautaki kimi whetū, kia noho hihiri te tīma. A little incentive about our mission and kind of our theme to bring that alive. Every match that we win, they get a red star to put on their singlet just to, honour that moment and reflect and know that they've earned that. And there's also gold stars. So if you manage to get the player of the game voted by your teammates, you get a gold star. The Mystics are very physical, they play with wit. They're a team who knows how to win games despite whatever their roster is. That loss we know will definitely be gearing them up, but again, we just want to focus on ourselves. A te whākaraka a te hatarei, ka tangi te pere mō tā rātou kēmu ki te taiwhanga o trusts i tā maki makaurau, ko te whāinga a te Tactix, kia kimi whetū tua whā. Pora Kairangi Nicholas. Tahu News.